Sljedeći predavač je profesor dr. Aydin Hussein-Spahić, koji će nešto reći na temu smetnje u artikulaciji društveno-političkih principa bošnjačkog jedinstva tokom 20. stoljeća i jesmo li spremni za 21. stoljeće. Profesor Hussein-Spahić završio je Pravni fakultet u Sarajevu, postdiplomski studij u Zenici, doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu u Mostaru. Pravo je jedna bosansko-hercegovačka, rekao bih, akademska putešestvije. U zvanju vanrednog profesora drži nastavu na predmetu Historija države i prava Bosne i Hercegovine u sklopu katedre za historiju države i prava. Autor je ove knjige o kojoj sam iskreno čuo sve pohvale, od Berlinske do Dejtonske Bosne i Hercegovine. Profesor Hussein-Spahiću, izvolite. Uvaženi predsjedniče Saveza, poštovani predsjedniče Bošnjačke zajednice kulture Preporod, uvaženi gradonačelniče, uvaženi dekane Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, cijenjene Bošnjakinje, ponosni Bošnjaci. Imam čast, kao što vidite, najmlađi sam među ovim učesnicima i sve vrijeme sam zapisivao zapravo i na temelju tog mogao bi sad nešto izložiti, ono što su moji prethodnici kazali i na tome im hvala i hvala organizatoru na tom što me pozvao. Počet ću s jednom konstatacijom. Nemojmo precjenjivati da mi nacionalno stasavamo tek nepune 3 decenije, ne očekujemo mnogo, tek stasavamo. Kad god bi narodnosno, kulturološki stasavali, bili bi uništavani, likvidirani, prekultivirani, usmjereni ka drugim pravcima, pa čak su se onda naši velikani izjašnjavali, ni bosanski, ni bošnjački, nego i prohrvatski, i prosrpski, ne želijeći to, ali bivajući zaista dovedeni u takvo jedno stanje. Ali nemojmo ni podcjenjivati nacionalni kapacitet koji imamo, nego radimo suočeni s realnošću kakva jeste i dajemo ono najbolje što možemo u datom trenutku. Ako bih tragao za drugim nazivom ovog okruglog stola, to bi bilo predvorje kongresa, jer vrijeme je da Bošnjaci nakon 3 kongresa, o čemu je govorio uvaženi predsjednik Kodrić, u 20. vijeku, napokon smognu snage da u 21. vijeku organizuju jedan kongres, jedan sabor, na kojem će artikulisati sva važna društveno-politička pitanja. Tako su radili i tokom 20. vijeka, o čemu ću vam nešto izložiti. U drugom dijelu izlaganja pripala mi je čast da vam pročitam i predstavim povelju, odnosno deklaraciju o principima koju je usvojio Savez bošnjačkih nevladnih organizacija. Bošnjaci su se uvijek nalazili, a i danas nalaze pred izazovima vremena u kojem žive i prostora na kojem žive. Vremenski gledano, samo tokom 20. vijeka to su bili izazovi kulturološko-civilizacijskog, ekonomskog i političkog karaktera. Svaki specifičan na svoj način, bilo u vremenu. Od okupacije do aneksije, kad je pretežno vođena borba za vakufsko-maarifsku autonomiju, od aneksije do sloma Austro-Ugarske, kad je pretežno vođena borba za demografsku i vojnu samostalnost. Tokom kraljevine SHS i kraljevine Jugoslavije, kad je vođena pretežno ekonomska borba. Od sloma kraljevine do uspostave DFJ, kad je vođena narodno-slobodlačka borba. Tokom druge socijalističke Jugoslavije, kad je vođena pretežno borba za identitet i kulturološku posebnost. Nakon disolucije do Dejtona, kada smo vodili u vrijeme Republike pretežno vojnu borbu, napokon prvi put sa vlastitim vojnim snagama i armijom Republike Bosne i Hercegovine kao časnim elementom naše historije i postdejtonski period kada moramo imati snage da se suočimo ne samo u borbi protiv vanjskog neprijatelja, nego i unutrašnjih izazova o kojima smo i prethodnici govorili. Prostorno gledano, Bošnjaci su uvijek bili vezani za prostor Bosne i Hercegovine, koji se vremenom sužavao ili širio, ali uvijek težio toj bosansko-hercegovačkoj matrici i njenom očuvanju njene kompaktnosti, ali i njegovanju veza sa Bošnjacima koji su uslijed geopolitičkih kretanja ostali izvan modernih granica Bosne i Hercegovine.
Tokom 20. vijeka mnogo puta su Bošnjaci bili na vjetrometini, na udaru susjednih i redentističko-fašističkih projekata, ali u najmanju ruku hladnog odnosa međunarodnog faktora prema tome. Uslijed tih i takvih nemilosrdnih nasrtaja i pretenzija ka BiH teritoriji, kao i kontinuiranih akcija na provođenju velikohrvatskog i velikosrpskog projekta, a koji su vrlo studiozno i postepeno rastakali taj bošnjački supstrat Bosne kao dio njenog bića, radeći paralelno na fizičkom, psihičkom, mentalnom, identitetskom i kulturološkom slamanju Bošnjaka svih vjera, nestajala je bošnjačka elita koja je u svakom društvu najpozvanija da poput čuvara glavne kapije dvora brine o sveukupnoj sigurnosti jednog kolektiva. Da bi sačuvali svoje vrijednosti, posebnosti i kolektivni karakter, od nasrtaja na iste, Bošnjaci su tokom 20. vijeka organizovali društveno-političke subjekte, političke partije, kulturna društva, vjersku zajednicu. Vremenom, iako su svi nastajali na manje više sličnoj matrici uz isključenje onih koji su se u svom radu otvoreno zalagali za hegemonističko nacionalne ideje susjeda, došlo je do asimetričnih akcija, neusklađenih interpretacija društveno-političke zbilje, nejasnih artikulacija istih, a što je tražilo da se sjedne za jedan stol, ali ne s ciljem kreiranja jednoumlja ili pak služenja jednih drugima, nego jedne komplementarne akcije, jedne analize stanja i usvajanja jedinstvenih principa kao minimuma djelovanja u javnoj sferi. Bilo da su pred sobom imali taj ili neke druge ciljeve, Bošnjaci muslimani su se u nekoliko navrata okupljali tokom 20. vijeka i to skoro uvijek s ciljem zaštite vlastitih vrijednosti. Rijetko kad, gotovo nikad se Bošnjaci nisu okupljali kao nacija, što podrazumijeva političku akciju, a ne reakciju, aktivizam, a ne pasivizam. Od skupova na kojima su Bošnjaci nastojali da odgovore izazovu vremena i prostora, bilježimo Kongres muslimanskih intelektualaca 1928. na kojem su učestvovali predstavnici kulturnog života, čitaj Gajret, vjerskog života, čitaj islamske zajednice i političkog života, čitaj jugoslavenske muslimanske organizacije. Iako je rasprava bilo vrlo živa, ozbiljni efekti skupa su izostali, ali u svakom slučaju Kongres krenuo pažnju na goruća pitanja oko kojih su trebali raditi svi subjekti u svom domenu, što je izostajalo. Dana 7. januara 1991. muslimani su opet sastali, tačnije muslimanski intelektualci, kad su usvojili rezoluciju kojoj se već ukazivalo na probleme isključenja muslimana kao sudionika svih sporazuma i unapređenja odnosa među jugoslavenskim narodima i republikama tog perioda. Dana 18. jula 1994. u Sarajevu je održan drugi bošnjački sabor zbog prijedloga kontakt grupe. Elita je jasno poručila da ovaj plan prihvata, te ga podržala sa 303 od ukupno 355 glasova. Ovu odluku sabora prihvatila, tačnije taj stav predloženi je usvojila i Skupština Republike Bosne i Hercegovine. Naravno, agresor ovaj prijedlog nije prihvatio. Zašto je ovo važno? Ne samo tada i ne samo ovim periodom o kojem ja govorim, Bošnjaci su artikulisali aktualna društveno-politička pitanja i nikad ih nisu dozvolili da budu zatvoreni u isključivo stranačke krugove. Politika je sve. Politika nije samo stranka, politika je i kultura, i akademska zajednica, i intelektualna elita. Sve su to politički procesi. Bošnjaci kroz historiju 20. vijeka su imali snage da to izvuku isključivo iz, reći ću po navodnicima kandži, isključivo stranke ili stranaka i artikulušu na daleko široj bazi. I takve stavove predlože političkim subjektima u Skupštini koje su oni kasnije poštovali i respektovali. Mi smo to prethodnih 3-4 decenije, moram evo kazati, skoro pa izgubili. To moramo vratiti. Još prije, ali nakon Kongresa muslimana 28. u Sarajevu, Bošnjaci su prošli kroz buran period povijesti u kojem je njihov identitet osporavan, ekonomska baza uništavana, oni od vlastite kulturno-historijske posebnosti odrođavani, pripisivani stranim identitetskim i kulturnim obrascima, njihova država Bosna i Hercegovina napadana, a njene granice prekrajane. U tom vrtlogu borbe za goli opstanak, očuvanje ekonomske, kulturne i vjerske samoidentifikacije i posebnosti, a sve s ciljem adekvatne političke artikulacije vlastitih stremljenja i nadanja,
dobri Bošnjani su imali snage da svoje zahtjeve artikulišu kroz rezolucije, proglase i deklaracije, iako su ih velikosrpski, velikohrvatski, hegemonistički i redentistički projekti smatrali, a plašim se i danas smatraju samo kulturnom, vjerskom i narodnosnom skupinom, što će reći anacionalnim elementom. Tim pravno-političkim obrascima artikulacije vlastitih političkih stavova Bošnjaci nikad nisu djelovali protiv bilo koga, protiv bilo čijeg opredjeljenja, nego su šta više, gdje god su i kad god su to mogli, dizali svoj glas za spas progonjenih, ubijanih, zlostavljanih i stigmatizovanih, kakvi su i sami bili pretežan period 20. vijeka. Bošnjački politički projekti nikad nisu stremili ka tuđim teritorijama ili demografskim pomjeranjima bilo koje narodnosne ili vjerske grupe u Bosni i Hercegovini ili van nje. Sve navedeno jasno ukazuje na zaključak da je Bošnjacima potrebna granica principa, to je društveno-političkih djelovanja, to jest kriterija, ispod kojih i protiv kojih ne bi smio djelovati nijedan politički subjekt, kriterija koji bi morao poštovati svaki Bošnjak, a posebno oni koji kroz stranačku i političku platformu traže glas Bošnjaka. U sve to nužno je uspostavljanje šireg koordinirajućeg tijela, to jest mehanizma praćenja, poštivanja i uvažavanja principa društveno-političkog djelovanja. Da bi to postigli, valja uvezati ključne subjekte usvajanja i ozbiljne agende i njeno provođenje. To su 5 stubova: kulturni, akademski, vjerski, ekonomski i politički. Kriterije, vidjeli smo, postavljaju elite, a politički stranački subjekti ih realizuju ili ne, što onda posebno treba biti valorizovano i procjenjivano. Cijenjeni dobri Bošnjaci, plemenite Bošnjakinje, u nastavku ću vam pročitati povelju koja je 15. maja 2021. godine usvojena na sjednici Vijeća Saveza bošnjačkih nevladnih organizacija. Duboko svjesni hiljadugodišnje bosanske državotvornosti, kao i pozitivnih tradicija dobrih Bošnjana, a polazeći od principa nacionalnog jedinstva, pravednosti, poštenja, čestitosti, domoljublja, iskrenosti, odgovornosti, ustrajnosti, obrazovanosti i stručnosti u obavljanju povjerenih poslova, a sve s ciljem jačanja državotvorne svijesti i gore spomenutih principa kod svakog Bošnjaka, posebno kod mladih naraštaja, Vijeće Saveza bošnjačkih nevladnih organizacija je na sjednici 15. maja 2021. utvrdilo povelju, deklaraciju o principima društveno-političke odgovornosti svih Bošnjaka u domovini, domovinskim zemljama i dijaspori, a koji obavezuju svakog Bošnjaka bez obzira na vjersko-političko opredjeljenje, stepen obrazovanja, spol, životnu dob, mjesto življenja i posao koji obavlja, na njihovo poštivanje i provođenju praksi i to kako slijedi. Tačka 1. Svaki Bošnjak nosi dio odgovornosti za društveno-političku zbilju, te shodno tome stepen njegove odgovornosti proporcionalan njegovoj društvenoj ulozi. Svaki Bošnjak je obavezan da kontinuirano i predano radi na afirmaciji bosanske državotvornosti i nacionalnog identiteta. Tačka 2. Svaki Bošnjak je obavezan da doprinese boljem društveno-političkom ambijentu lokalne zajednice u kojoj živi i države kojoj pripada, bilo kroz aktivan društveni, politički, stranački ili vanstranački angažman, odnosno kroz konstruktivno pružanje podrške društveno-političkim procesima koji imaju za cilj kreiranje boljih životnih uslova. Tačka 3. Svaki Bošnjak je pozvan da čuva državne, nacionalne, kulturne i vjerske institucije koje moraju uživati visoki prioritet afirmacije, razvoja i zaštite, a za što su odgovorni svi Bošnjaci, a posebno izabrani i imenovani bošnjački politički predstavnici. Tačka 4. Bošnjaci koji su izabrani ili imenovani na društveno-političke pozicije iste su obavezni obavljati časno, pošteno i odgovorno, stavljajući interes države i nacionalne interese ispred vlastitih interesa i interesa političke partije koje pripadaju. Tačka 5. Svaki Bošnjak je dužan da provjerava sve informacije koje potencijalno mogu voditi međusobnom sumnjičenju, optuživanju, nanošenju duševne boli ili kaljanju časti i ugleda. Čast Bošnjaka je sveta i mora biti zaštićena svim sredstvima. Tačka 6. Bošnjaci se, bilo da su članovi različitih političkih partija ili njihovi simpatizeri, bilo da obavljaju neku od političkih funkcija ili ne smiju međusobno omalovažavati, klevetati, niti na bilo koji način dovoditi u pitanje opstojnost i dignitet bilo koje nacionalne, kulturne i vjerske institucije Bošnjaka. Tačka 7.
Otpor oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. godina, kao i posljedice koje je prouzrokovala genocid, udruženi zločinački poduhvat, urbicid, kulturocid, tako dalje, zaslužuju poseban pijetet kod svakog Bošnjaka. S tim u vezi mora se razvijati kultura sjećanja na taj period povijesti domovine. Tačka 8. Svaku potencijalnu anomaliju, devijaciju ili čin koji prijeti uništavanju ili potčinjavanju bošnjačkih nacionalnih, kulturnih ili vjerskih institucija, samovolji ili samovlasti pojedinaca, Bošnjaci su obvezni spriječiti svim demokratskim sredstvima unutar tih institucija. Tačka 9. Svaka institucija, tijelo ili organizacija se potpisivanjem ove povelje ili deklaracije obavezuje na provođenje proklamiranih principa kao i pravovremene reakcije u slučajevima odstupanja od istih ili njihovog kršenja od strane bilo kojih Bošnjaka i bošnjačkih predstavnika u oblastima društvenog, političkog, kulturnog i vjerskog života. Naravno, ova povelja je usvojena od strane Saveza, data javnosti i u predstojećem periodu očekujemo da unapređujemo istu i radimo na provođenju onog navedenog. Hvala vam za pažnju.